U 9. veku Panonskoj niziji vlada srpski vladar Vladislav i vidimo da njegovi dvorjani prelaze kod srpskih vladara južno od Dunava i vraćaju se da ima tu neka vrsta trgovine među tim višim činovnicima. To je jedan narod, jedan jezik, jedna vera i naravno da su ti isti dvorjani od jednog vladara išli na dvor kod drugog vladara, vraćali se do potrebi i tako dalje. Mi znamo da njima više iz rata jer je došlo do sukoba između Vladislava i Carstva. Zbog tog sukoba koji je bio 865. godine, sredinom 9. veka, mi znamo da je Vladislav vladao severno od Dunava, a Časlav južno od Dunava. Zatim se pojavljuje u Evropi jedno drugo azijsko pleme pod imenom Mađari. Njihova prva pojava u Evropi bila je 862. godine, a ne u Panoniji, nego su otišli gore severnije, upali su u Veliku Moravsku, koju su prilično opustili. U Podunavlje stižu 895. godine. Haraju, pale, žare, jedna totalna barbarska kultura, gdje može se slobodno reći i nema kultura. I u Velikoj Moravskoj 906. godine napravili su veliku pljačku, paljevinu i lom. Onda su pokušali da prodru u državu Otona I kod Nemačkog i onda kod Lechfelda 955. godine Oton ih je porazio i rasterao. Ta mađarska skupina se razbila bila na male grupacije. Oni su u Panoniji sad postali prijatelji sa Srbima. I među Srbima živeli. To je trajalo do 982. godine kad jedan vođa koji je bio Srbin, a koga Mađari zovu Geza, počinje da okuplja ta plemena u neku zajednicu. Oni su bili potpuno razbijeni, raspršeni. On je to nešto uradio, ali nije dovoljno. Posle njega uzima vlast nad Srbima Panonije i nad tim Mađarima Vojko zvani Stefan. Vi ste čuli i znate da je on bio Srbin, da na njegovoj kruni, na njegovim stvarima sve bilo napisano srpskim pismom i jezikom. Sad, Vojko je stvorio svoju državu 997. godine. Vladao je do 1038. godine. U njegovo vreme meša se Vatikan, katolička crkva. 1000. godine Papa Silvester II šalje Vojku krunu kraljevsku, da ga on kruniše, a time da on prizna Papu kao svog duhovnog oca. Još za života Vojkova nije katolička crkva mogla mnogo da radi u Panoniji, ali posle njega počinje da radi za Mađare. I bilo je nekih priča, ne smemo dozvoliti da se sa Mađarima desi isto što i sa Bugarima, da potpuno prihvate srpski jezik i da se srbiziraju. Moramo njih izdvojiti i raditi da oni budu posebna grupacija. Od tada mi imamo jedno stanje koje je negdje do pojave Turaka bilo snošljivo. Srbi su bili većina
u Panoniji i nije bilo nekih naročitih promjena. Idemo dalje tako. Dalje. Još imamo ove. Da. Vidite ovdje. Tu se, tamo se vidi ovo Italija, ovo Jadransko more, tu je Ilirija. Ove sada oni nazvaju Skitima. Ovo je nemačka karta, ali između Skita i Ilira nema nikoga. To znači da su sve to Skiti i Iliri, to znači ponovo se Srbi. Idemo dalje. Ima još jedno. Nema, to je posljednje. Dobro. Možete da vratite novo. Prilikom pojave Turaka i padom Srpske imperije, Srpskog carstva, katolička crkva proglašava ugarske kraljeve za apostolsku kraljevu. I onda ih gura protiv pravoslavnih Srba, protiv Srba uopšte. 14 krstaških ratova po nalogu papa preduzimali su ugarski vladari. Najviše u Bosni, ali upadali su i u centralnu Srbiju. Još u 17. veku većinu stanovništva Ugarske činili su Srbi. U 18. veku i 19. veku bila je strašna nasilna mađarizacija. Oni su pokušali da stvore svoju većinu stanovništva, jer savjetnik Marije Terezije, baron Mangelstein, kaže da od Segedina do Beograda nema ni jedne katoličke kuće. Od Segedina do Beograda. I kaže, svi katolici Panonije mogu da stanu u pola crkve u Subotici. Da napune pola crkve u Subotici. Koja je toliko su bili broj. 19. vek i naročito posle stvaranja Austro-Ugarske i oslobođenja Mađarske od strane Nemaca, radi se na jednoj ogromnoj mađarizaciji Srba, gde se nije prezalo ni od čega, ali radi se i drugo, na masovnim ubistvima koje ste čuli u prethodnom predavanju, naročito u vreme Rakočeve bune, ali toga je bilo stalno. Mi dolazimo do 14. godine i do napada Austro-Ugarske na Srbiju. Pre toga bio je Berlinski kongres, gde je dat mandat Austro-Ugarskoj da okupira Bosnu i Hercegovinu, gde je Srbima rečeno da nemaju ništa više da traže preko Drine i preko Dunava, gde su sve one povelje i privilegije dokle davate od austrijskih vladara Srbima, dok su im bili potrebni da ih brane od Turaka, sve to bačeno pod noge i zaboravljeno. I to je dovelo do srpskog ustanka 1848. godine i do stvaranja neke srpske autonomije u Austro-Ugarskoj, koju su oni vrlo brzo ugušili i ugasili. Kad je bilo u pitanju da li će ostati Habsburzi na vlasti u Beču, jer su njihovi partneri Mađari protiv njih bili pobunili, onda su Srbi bili dobri da ih spašavaju. A i braća Rusi su intervenisali 2-3 puta i spasili Habsburge od sopstvenog naroda. Danas, kada se govori o istorijskom pravu, koje je pravo priznato na Kongresu Ujedinjenih nacija u Vancouveru, istorijsko pravo je izjednačeno sa pravima čovjeka. Kada vam neko kaže da je u Trijanonu pogrešno određena granica Mađarske
taj vas laže. Istorijsko pravo na celu Panoniju je srpsko. Srpska zemlja. Mađari su tu gosti. Mi možemo da tolerišemo neku Mađarsku pod uslovom da ona miruje. A ne pod uslovom da zabada nos u naše poslove i da nam pravi probleme. Jer su oni na našoj zemlji. Naše istorijsko pravo na ovoj teritoriji. Kada vam neko sad kaže da treba se stvara država od državi, zbog neke šačice Mađara koji su većinom Srbi i Slovaci po Mađarini, kažete mu slobodno, neka to ide u Budimpeštu, pa da i tako. Ja vas pozdravljam, možete vi slobodno da pitate, da želite, ima ovdje